Weskwingi pepu. Weskwingi pepu. Ego. Ngo hano. Naje. Nibiki we papa? Ndazi neza ko wewe uri kirara cyo mwibarabara. Reka uburara bwo mwibarabara ndabuzi. Akagahungu none akantu kazi wewe. Aka. Nkonda akazi. Akagahungu rero nimbukazi. Nagasize ku madolare majana 6. Angana ni miliyoni 3 z'amadolare y'amarundi. Urabyumva? Imiliyoni 3 z'amadolare y'amarundi. Niza akagahungu ndagakeneyeko. Kandi nimwe ni please nta kukabura. Ngaka ni photo nayi printinze ndayizana ngaka urakabona. Akagahungu rero ndagakeneye. Wewe ushakisha ibirara 800, ibirara miliyoni 300. Nimwe ni please sakukabura ugakamate ukanzanira nta nurutoki mukari ndakwereka nzokwereka icyo ndakimana. Rero ushatse kuvuga ko nitwakabona izi miliyoni 30 nzakuzika. Wewe ukazanye mu ntoki ziwawe izo miliyoni 30 uzogura imbwa uzogura ingurube birakuraba. Ndagakeneye. Ahubwo rero je ndagiye kurondeza uyu museka. Banzu ukarabe neza ukabona nakatariko kubera gashubu usangukazi. Cyane ugateza ibirara byose kwizo miliyoni abazotangira kukazana bazoba bayariye tayari. Saba we tuzosubira ahubwo bye. Igenda umukirisi ibyo bya Chelsea wanyu ugenda mu zijyani wanyu. Ako bakakanzanira nkako bakakazana. Sha kajya kantu kanere mukobwa inda no gakurako ujya muntu wavuze amajambo nkawukurako ajya menyo nkakora reka yo karago akunda bazokazana kumatarangano bazokazana no no
mwebwe miliyoni ziriho zirabacika uyu muntu nawe mwabamo reba itiringitire mu masoko cyane usanga umuntu mwerewe ni mugende mbe mucamuze cyane kandi nyarukira umuze kandi jya noti ni nyinshi tubahamagaye hewe garuka muto tutwereke ntabwo mwari murinde aho mugenda ka kono dare kondisi mani twege turi bane uramuzi bandureke turi winuze kumonyere ndakwe kondisi turi bane mukabaha mutwara 15 hari 15 ndumwe ndamuberetse mukabo yundamuhaba umuhanga mwene muze muje kumonyere bagenda rero mumuyere genda mu kivogero none namubonye njya mu mukarakara Kasha nk'uyu muntu yarari ngaha uyu mugabo ubona wagiye ubona ko izo miliyoni twamuhamanga cumi zose mw'icumi na zitanu nk'ibihumbi 500 umuha n'ibihumbi amatatu ni menshi umuha ibihumbi cyane uyu mugabo ntawaza aho mwene umvise ntawe womenye Yasha twere turamwirondera tugerageza kumurondera nimuze tujyane mu munyere reka tugende tumubere ngo tujye nawe Juma wewe uyu muntu ntawe wopa dore nanjye uyu muhungu ndetse ndamubona ariko kandi ku mafaranga menshi mani bisaba turantemereye oya jewe Mani, usanga bisaba ari tumurondera kubera tuzi impamvu cyangwa agende reka ndabe neza ko ntaba ndamuzi reka mbanze nkuru dufine nze ndamuraba kumenya ni wewe Kasha oya umviriza rero ubona ari ubwo ari jewe no umviriza mwese nakuri ibintu twambaye kuri ibintu twambaye kuri ibintu twambaye twese mu maso murondere tuzinanye mbere ndababwiye agatekereza urabona uyu muntu oya nta tugutekerezo wobanza ukora ibyo bintu uranze umuntu ugiye nigeze kubona ndamubonye ndamubona afite ku muhano uri hariya tutiwe turajya kure ibyo bintu wambaye nayo mpamvu usanga ari wowe naho kura kubara kura ubona hari ubwo ari kagahunda nakanda kese kugira ngo yanze mureka nakura ku munwa rero mugera agahanga nikoma gusa ku bugufi n'ibizuru bikina n'ubwije ambwira umve ndababwire yewe ntabwo urabona yewe ntabwo mfise urabona ntabwo uyu muntu ukuntu yambaye ubona ko yambaye kubona ko none umve ndababwire
umviriza rero we telefona bosi banza mureke telefona bosi yewe nakonsuka akantu rero nari nibagiwe senda afise kopi yiwanje iyo numusanga ari mwene wanjye umviriza kuri ndonga abantu batatu boss wa muntu twamubonye sinzi ko tubwira aho uri ngo tuhagusange tumukusanye turaje reka tumuzane tumufise twamufashe nk'igisuma nubwo wavuze ngo reka tuhagusanga na kano kantu kadusiba naho You are bad guys. bagiye bafata ikopi ya mwene wacu koza baravuga ngo ni njya yaruko turahura none ga boss je turahura boss none aguze amajambo make nagari ngewe raba nagari ngewe nagari ngewe bambe dore kirato yambaye uko kimeze nanjye dore nambaye uko bimeze n'amajambo aragaragaza ko ari wewe urazi imyaka ndaguhigishije wewe dore nakoze ikiga boss wari uzi ko uzoncika wewe je boss barandenganya boss mugiharira n'uyumviriza handitse ko gutanoga mu raba munsi aho kutangibagiye bo ibyo munsi rero banza ufukame hasi imbere yo kwanza ibyo munsi rero igera hajya n'uwa boss igera hajya n'uwa nagari ngewe boss ibyo ngaha rero akagahungu rega ntabwo kari kunjika nawe kuko Burundi bwose narisigaje komini aho ndakwisha naramurondeje mabayi rusese kakabere mugina cibitogi hose ndamubura narisigaje rero kuza kano hagabukara kugenda hano kumabuyemo umva ndababwire rero uraziga boss mu majambo make miliyoni zanje ndazikeneye ngiye shiraha miliyoni 30 woba uri mwene wabona Yesu mwene wabona Maria musaza wa jambo hamwe yewe utampaye amahera ntabwo umbe ndababwiye miliyoni 30 nanje ahantu oya nashimba ari bandi simureke umbe ari bandi yaraje none kuyumva nzayibuye wowe tekana nani nota tayimpaye naho boss kandi bariko bandika icyo ushakira bateragira mwebwe rero yabahemba ibihumbi 10 nabone wewe nabahaye ameza ngahe mwebwe nabahaye ameza ngahe waduhaye ameza atandatu mumuzanye haheze igihe kingana gute I want problems always. okay mu meza atandatu rero nabahaye bisigura ko ndabahemba ibihumbi 10 umwe 2,500 ahasigaye nanjye ahantu yarari bahambye nagirande ko mwizanye ko tamwizanira nuko nje sanga mu office miliyoni 30 mwebwe imbuzi kujya umpemba ibihumbi 10 twavuga miliyoni 30 wewe umpa ibihumbi 10 imva iwawe yateguwe I want problems. bose ubunyene no telefone bakabafungura utufungure mumva ari utufungure kimudonda mu mutwe hamateka kufungura ihandi urumva rero gamuhungu nakubwira ukuri akagahungu koko ndakabona ku mukobwa wanje kateye inda akareka imyaka 27 akakarayiriya akakarayirina umviriza rero mwabahungu hama mwebwe namwe ibihumbi 10 murafise imikashi wenda kumena umutwe wabonye inkono mbere ndabereke banza umurekure kwana kuko so wafashe ndabereke ikintu kimwe wewe muhungu haguruka nindi byo bihumbi 10 rero mwabyanse twara umuntu wanyu uzomwigishira navuze nti narisigaje agasagara kamwe hari kumubona nimba mwabyanse ibyo bihumbi 10 mureke yigire nzomushakisha umve muhere imikashe ndakwere muhere imikashe adushire kare uyijoba abantu ahanye bishire na telefone mfise hamwe murayasanga
mwebwe nababwiye ati murayasanga ko nimugende akagahungu nimba mugasize kuri uwo yiki wewe rero ndakubwira neto bundi rabishijya reka ndakubwira mudodi rabishijya we neto bundi mugire indero mu gutanga igihe cyose abantu uraba mwe barabafunze mwamihimbi ngene mumeze umuntu akaba icyo bujyameza cyane kukamara umwaka wose nta nakazi mushoboye genda